دفنا حيلنا وينا نلل نحنا علامنا عدو زفت وتر مسك كلتا شحن عسران كلتن بمنصر بوليسيتات منقص إرترام حفظ شيشاينا نحنا علامنا وقيخ نتصفو مدرنا بحرنا سلام زخبركم تخطاتلتي مدبات دمت حفاش إرترا أقلقلو التقرنيا كلتا شحن عسران كلتن بمنصر بوليسيتات منقص إرترا أب تحت الزبلار استي حيالو قديات العيدنا أنه نلومي فلوي مدلاوات قربنا لكم علنا كمتي من رخب بوزهان هاجرات معراب نمثلن كبرن إيرتران مدوان بزي عرفتي زعراه إيرتران التكايدو حق أنيا بوليتيكا وقالسي بتكبر أن مساخرو نتي إيرتراوي كوننت كم زلوو ناب عالم زرقحو كم زلوو مقلاطوني كقال عمزازمي كلتشحن إسران كلتن عملكيتنا كلتشحن إسران كلتن بمنطر بوليسيتات منقص إيرترا بزبل نز جمرنايو بوليتيكاون دبلوماسياون مدباتنا بزا محبراوي مرخبيتات بوانقو أمحارنيا لإيرترا هزبنا منقص مسكانا يقبوال مالت نهزبن منقصتن إيرترا مسكانا يقبقوميو بزبل نزي سفرت تحستو ترقمنا نابخومنا بكبرات سمعتنا نمغرابو مريسنا اللونا كبرات سمعتنا اتك قريبو زلو تحستو اب كلتشحن إسران كلتن إيرترا نسلام رقعتن حدنتن زوبا قرنا أفريقيا بمنصر هاجرات قرنا أفريقيا زتنتن بمخانئنا نحكي عبابيتو زغبر يلم بزبل منفس تدريخنا زنببنايون خنكافلكم استبقسنا ناتي بأمحارنيا زغرب كاب عديس ميديا ترجم كاب دمت حفاش إيرتراي سنة مكتتال مسؤوليتن يكفلتشو إيرترا ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መጥተው የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት እንደ አዲስ ከተጀመረበት ምዕራፍ ጀምሮ ኤርትራ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለምስራቅ አፍሪካ በአጠቃላይ በሯን ከፍታለች። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ድንገተኛ ወደ አስመራ ያደረጉት ጉዞ የኤርትራ ሉክ በድንገት አዲስ አበባ መምጣቱ እነዚህ ግንኙነቶች በአጠቃላይ በሚባል ደረጃ በምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ ላይ እጅግ አስገራሚ ሞተር አስነሺ ጨዋታ ቀያሪ እየተባሉ የነበሩ ናቸው። نسلام قرن أفريقيا مسوات تغفل زلا إيرترا قدم منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد ناب إيرترا دحر ممصا استبغاغسه حدش تاريخ مخانو إيرترا ني إثيوبيا طراي زيكونه نهاجرات قرن أفريقيا بمولئن أفدقي أخفيتا مرحبا قدم بلتبل هاجر كوين الله دكتور أبي أحمد ناب إيرترا زغبر عدت يكون بتمسسالي بريزيدنت إسياس أفورقي ناب إثيوبيا زكايد عدتن ركب كلتي منغستاتن باتقالالي أبوليتيكا مبرق أفريقيا زفتره لوطي زبغاغسه نزصن حزم بعمد منمتا اب مقيار زنبرت صلوا بزملكت اب وانو انتي زي تباله የጠቅላይ ሚኒስትሩን የአስመራ ጉዞ ተከትሎ ኬንያ ከአስመራ ጋር የነበራት ግንኙነት ጅቡቲ ከአስመራ ጋር የነበራት ግንኙነት የሱዳን ፖለቲከኞች ከአስመራ ጋር የነበራቸው ፖለቲካና ልዩነት እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችም በዙሪያ ያሉና ሶማሊያ ያላቸው ግንኙነት ተቀይሯል። ይሄ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሰላም መሆናቸው ያመጣው ለውጥ ነው። ባለፉት 30 ዓመታት ኤርትራ የምስራቅ አፍሪካ ጠላት ሆና እንድትታይ ለብቻዋ ተነጥላ እንድትቀመጥ ስራውን የሰራው የህወሓት የደህንነት ኔትወርክ በብላክ ሜሊንግ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ከኤርትራ ጋር ሰላም ፈጥረው ግንኙነት የሚጀምሩ ከሆነ ከምዕራባውያን ጋር በተለይ ከአውሮፓ ህብረት ጋር አጋጫቸዋለሁ እያለ ህወሓት በማስፈራራት የሰራው ስራ እንደነበረ እንገነዘባለን። دكتور أبي أحمد دحري أبس مرا زكايدو عدت كينيا مس إيرترا جيبوتي مس إيرترا زنبرن ركب بوليتيكاو سلفتا السودان مس إيرترا صنحم ركبن حدنتن صوماليا مس إيرترا صنح ركب بملؤو كم استغايرن كم زمعبلن مجلس زدليا يكونن أزدما إيرتران إثيوبيان زفتروا السلام زمصو لوط معباليو كلهم كم تفلطوا نزحلفوا 3 عامات إيرترا صلاعيت قرن أفريقيا خوينا خم ترى نبينا تنصيلا كتنبر كتفرد زغبره بيصحفت هاغراو دحنت ويانا كم زنبره مسكر زدلي يكونان سم إيرترا بمسيطان هاغرات قرن أفريقيا زخون عينت ركب مس إيرترا فترة سيترف مس زحسباون مس أمريكان هاغرات معرابن بمتحبار حمد دفاعكم كنستيكم هنا النابله جاندا ويانا الصرح زنبره السراح بجنزاب يكاليو ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኤርትራን በር ሰበሩ ከርሱን ሰበሩት እርግማኑን ሰበሩት ከዛች ቀን ጀምሮ የትኛውም የምስራቅ አፍሪካ መሪ ወደ አስመራ የመግባት የሚገባበት በር አገኘ
እንግዲህ ኤርትራ ከዛ በኋላ ማሳየት የነበረባት አንድ ነገር ነበር። ላለፉት 30 ዓመታት ሲነዛባት የነበረው ፕሮፓጋንዳ ኤርትራን እንደ ሲኦል ፕሬዝዳንት ኢሳያስን እንደ ሰይጣን ቁራጭ ሲታይ የነበረበት ሁኔታ ልክ አለመሆኑን የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ በኤርትራ ምክንያት መስተካከል እንደሚችል ኤርትራ ምን ያህል የመርህ ሀገር መሆኗን ማሳየት ነበረባት። ኤርትራ ከኢትዮጵያ እንነሳ። ህወሓት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሰሜን ዕዝን ወጋ። ከወጋ በኋላ ወደ አስመራ ከ5 እስከ 10 የሚጠጉ ሮኬቶችን ተኮሰ። የመረጃው ምንጭ በአስመራ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ነው በወቅቱ የነበረው። ታዲያ እነዚህን ሮኬቶች ሲተኩስና በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው ጥቃት የተዘረጋው መላከሞት ያላያቸው ወታደሮች ራቁታቸውን አምልጠው አስመራ ሲገቡ አስመራ ወታደሮቹን ልብስ አልብሳ ምግብ አብልታ መጠለያ ሰጥታ ወዳጆቻቸውን ነፃ እንዲያወጡ ደግሞ አስገብታለች፣ አግዛለች። ይሄንን እኔ አይደለሁም ያልኩት። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የህዳር 15 መቀሌ በቁጥጥር ስር እንደዋለች ህዳር 15 ቀን መቀሌ በቁጥጥር ስር በዋለች በማግስቱ በፓርላማ ተገኝተው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የመጀመሪያውን ዙር የህግ ማስከበር እርምጃ በተናገሩበት ወቅት ጀነራሎቻቸውን በቁልምጫ ስም በጠሩበት ወቅት ኤርትራ ያደረገችውን ውለታ ተናግረዋል። አንድ ጀነራል ባጫ ደበሌ በወቅቱ ጥቅምት 24 ጥቃቱ ተፈጽሞ ጥቅምት 26 ቀን በመከላከያ ዋና መስሪያ ቤት ተገኝተው ተመሳሳይ መግለጫ ሰጥተዋል። የኤርትራ መንግስት ወታደሮቹን እንዴት እንደተቀበለ። ዶክተር አብይ አህመድ ኤርትራ ምስ በጽሐ ነቲ ወያነ አምቢርዎ ጸንሐ መርገም ሰባብሮ እንሆ ኩሎም መራሕቲ ሃገራት ቀርና አፍሪካ ከም ድሌቶም ከካብ ሃገሮም ናብ ኤርትራ ምእታው አያጸገሞምን። ኤርትራ ድሕሪ ዝርክብ እዚ ንዓለም ግድን ከተርእዮ ዝነበረ ሓደ ሓቂ ነይሩ። እቲ ንዝሓለፈ 34 ዓመታት ኣብ ልዕሊኣ ዝንዛሕ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ኤርትራ ከም ሲኦል ፕሬዝደንት ኢሳያስ ከም ቁራጽ ሰይጣን እናመሰልካ ዝቀርብ ዝነበረ መነዋራን ጸለመን ሓቀኛ ከም ዘይነበረ ብተግባር ተረጋጊጹ እዩ። እዚ ድማ ፖለቲካ ምብራቅ አፍሪካ በመንገዲ ኤርትራ ከመዓራረን ሓቀኛ መስመሩ ክሕዝን ከም ዝኸኣለ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ናይ መትከልን መርሓን ሃገር ምዃና ካብ ወድዓዊ ሓቅታት ተበጊሳ ንዓለም ብወግዒ መንገዲ ዝረኣየትሉ መድረኽ ያወኒና ነዚ ብመርትዖ ከነቕርቦ ኢና። ካብ ኢትዮጵያ ክንብገስ ጃንዳ ወያነ ንእዝ ሰሜን ብ3 ሕዳር 2020 ምሰጥቅዐ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ልዕሊ 10 ሚሳይላት ምስ ወርወረ ነዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነረኺብናዮ። መጥቃዕቲ ፈጺሙ ሚሳይላት ወንጭፉ ካብ ሞትን መቕሰልትን ዝተረፉ ወታደራት ኢትዮጵያ ጥርሖም ዝኽደንዎ ዘይነበሮም ዝበልዕዎ ዘይሓዙ ናብ ኤርትራ ምስ ኣተው መንግስቲ ኤርትራ ንወታደራት ኢትዮጵያ ከዲኑ ኣብሊዑ ኣጽሊሉ ኣዕጢቑ ናብ ቦታኦም መሊሱ እዩ። ነዚ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጺ ጀነራል ባጫ ደበሌ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ተረኺቡ ካብ ዝሃቦ መረጋገጽ ዝተወስደ እዩ። ከዛ በኋላ ላለፉት 2 ዓመታት ዓለም በፕሮፓጋንዳ ድንጋይ ሲወረውርባት ኢትዮጵያን በመከላከል ረገድ ውስጥ አንድም ቀን በቃኝ ሳትል ተቀምጣለች። ስለ መርህ ነው ያወራን ያለነው። ኢትዮጵያ ላይ የሚወረወሩ የዲፕሎማሲ የፕሮፓጋንዳ የሚዲያ ጦርነቶችን እላይዋ ላይ በመቀብቀብ ረገድ የኤርትራን ያህል የተከላከለ ሀገር የለም። በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የኤርትራው ፕሬዝዳንትን ያህል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ስማቸው የተነሳ አይመስለኝም። በሚዲያ ስም በማጥፋት ብዙ ፕሮፓጋንዳ ተሰርቷል። እስካሁኗ ደቂቃ ድረስ ግን በሚዲያ ስሙ የሚነሳው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የኤርትራ መንግስት የኤርትራ ጦር የተባለ መርህ የሚባል ነገር ግን አለ። አይ እኔ በቃኝ እኔ ከዚህ በላይ ፕሮፓጋንዳ መሸከም አልችልም፣ ከዚህ በላይ ዲፕሎማሲ ጫና አልችልም ብላ መውጣት ትችል ነበር ኤርትራ ግን ያለችው ይሄንን ነው። ለኔ ጋራንቲ ሊሰጠኝ የሚችለው ብቸኛ አካል የኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ዓለም ያወቀውን ፀሐይ የሞቀውን የኢትዮጵያና የኤርትራ ድንበር ላይ ትክክለኛ መከላከያ ሰራዊቱን ያስቀመጠ ቀን ያ ቀን ነው ለኔ ዋስትናዬ እንጂ ምዕራባውያኑን ከኢትዮጵያ በላይ ላምናቸው አልችልም ነው ያለው። ካብዝ ንድሓር ኣብ ዝቐጸላ 2 ዓመታት ዓለም በፕሮፓጋንዳ ወያነ
قبل علي إرترا داربا أمان كدربيولا انترفون إثيوبيا مكلخال نحنت معلتون تكون كاب إرترا استسمعه ناي تسفى مقراص مدره أين بران بزا كايدا من قصي إرترا زي تمسجنه من يكون مسجن بزعبا متكل حزب إرتراينا نزارب زولنا إرترا قبل علي أيترف قبل علي إثيوبيا استدربه ناي بروباغندا دبلوماسين ناي ميديا دناغولان أبزباناس تقبلته إرترا من برا بغما يكرسع يكال أب سمين إثيوبيا بستخيادو كوينات بزي كاسم بريزيدنت إيساس نايتهم كأن دي زملكتهم سبب سلطان منقص إثيوبيا أسمات عيت العلن تكالات ميديا سمي إرترا أم دوان انتهي زي بلان زي صحفان كساب زا ساعة زياء أم ميديا سموز العال بريزيدنت إيساس منقص إرترا سراويت إرترا ناتبه لديكونان منقص إرترا بمتكلن علامان زقو عز منقصيو يا أخلني كابزن لعلي ناي حاسد كسل تصاوير أي قعزنا كبل إننا خالي أي تسمعن قبل عليو الزنب زنبر حاسد بمتكلاوي مرقص إيو أبني نوا إرترا اتتفتيرو زولت سقم بمنقد إثيوبيا أمبر كاب هاقرات معراب زخون عينت فتح كم زي تصبه بتكبر الرقاقيسان أمسكيرانيا دوب إرتران إثيوبيان أغدي مستوى السنة بمخانو متتتاو معراباويان أين فكدنينا كتبليا تسميع إرترا إرترا ለሶማሊያ ደሞ ወዳደረገችው እንሂድ ሶማሊያ በፖለቲካ በከባድ ሁኔታ ተመታለች ፕሬዝዳንት ፎርማጆ ከአቅም በላይ በሆነ ሁኔታ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤታቸው ጋር ቪላ ሶማሊያ ላይ መኖሪያ ቤታቸው ድረስ መጥተው ሞርታር ተኮሱባቸው በጣም አስደንጋጭ ነበር ነገርየው በጣም የሀገር ፕሬዝዳንት ናቸው የሀገር መሪ ናቸው ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ፕሬዝዳንቱ አደጋ ላይ ህይወታቸው አደጋ ላይ በወደቀ ሰዓት የራሳቸው ጉዳይ አልነበረም የሚያሳስባቸው ምክንያቱም ከምዕራባውያን ጋር ጠበኞች ናቸው አብዱላሂ ፎርማጆና ምዕራባውያን ጠበኞች ናቸው አሜሪካም በተመሳሳይ ጠበኛ ናት አብዱላሂ ፎርማጆ ጋር ለምን ኢትዮጵያ ኤርትራና ሶማሊያ የብሔራዊ ደህንነት እና ወታደራዊ ስምምነት መስማማታቸውን ተከትሎ ምዕራባውያኑ በዚህ ደስተኞች አይደሉም አብዱላሂ ፎርማጆ አደጋ ላይ ሲወድቁ ከዛ በኋላ ከራሳቸው ደህንነት አልፎ ሀገሪቱ የራሷ የሆነ ከአልሸባብ ጋር የምትዋጋበት ዘብ እንደሚያስፈልጋት ጠንካራ ወታደር መርህ ያለው ወታደር ከኤርትራ የተሻለ መርህ ያለው ሀገር እንደሌለ ተገንዝበዋል አብዱላሂ ፎርማጆ ስለዚህ 5000 የሚጠጉ ወታደሮችን ወስደው ለኤርትራ ሰጡ በሚስጥር ስንትና ስንት ጉድ እንደተወራ እናስታውሳለን ስንትና ስንት ጉድ ወታደሮቹ የኢትዮጵያ ውስጥ ጭምር ገብተዋል ተብሎ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው በኢትዮጵያው ላይ ሁላ ተሳትፈውም ሰው ገለዋል እነሱም ሞተዋል አልቀዋል እንደውም የሶማሊያ ወታደሮች በሙሉ አልቀዋል ነበር የተባለው ይሄን ተከትሎ በመሃል ሞቃዲሾ የወታደር እናቶችና ቤተሰቦች በሙሉ ተቃውሞ እንዲወጡ በምዕራባውያን የተሰራች ጉዳይ ነበረች ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ 5000 የሚጠጉ የኤርትራ ማነው የሶማሊያ ወታደሮችን በባህር በአየር በምድር አሰልጥነው አስታጥቀው ኤርትራ ለሶማሊያ ይሄንን አደረገች የደረሰባት የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ የተጣለባት የማዕቀብ ብዛት ያልተጠራባት ስብሰባ የለም በኤርትራ ላይ اتخال إرتراح تمسجنالو زقبا أب سومال ستزاوتتو هناس ترايو اسكي ناب سومال كنو قعاز سوماليا أبوشت أب زقات أما بوليتيكا ونوصي ببورتي أتهارينا بريزيدنت فرماجو سلاماي رخبان أبيت صحفتو من برغز أخي طرفه بمورتار تهاريني أب توانتي إرترا إثيوبيان سوماليان سلساو كيدان أبز فرمالون بحبار نمعوالك أرنا أفريقا أبز عتلون وان نخونتا سوماليا بزقبا زفلتن زردان زقمقمن بريزيدنت إيساس نبريزيدنت فرماجون سوماليان كاب حدقان مدحاني تقايو بريزيدنت فرماجو سوماليا ناب حدقا أبزود أطلقوان نسوماليا كاب حدقا وطيو نال شباب دمسيسو سلامن رقاتن زفتر سراويت مهناس كم زد اللي بمئمان نزد ما بزي كامس إرترا مسكالك قبر كم زي كقلب مئمان أستاد حموش تشح من إسيات أبتا متكلاويت هاجر إرترا كسلطنو فرماجو نيرترا أركبواني شعو انتاي زي تبهلن زي توريان ويانا زبلو قامس نذكر وتهدرا الصومال تواقي أمنا هزبنا تشفشف أمو كوي نقل نخلهم دمسيسنا يوم زبل زعينو تزينا انتاي زي فتره أبوانو هقرات معراب نديتها الصوماليا دك خناب كوينات رقفهم هيا تقاوما زبل نحاسوت دراما وزينتات تقاليح من بارو الزكاريو إرتراغن متكلاوي تهاجر بمخانا
نستوهبوا الصوماليان من السياد بزقباء أسلتنا زبلصون زحيلون صوماليان وتهدرات مفطرة بزل عليه كتمسجنوا للزقباء إرترا أو بوليتيكا قرن أفريقيا ترأيو زي فلت صرح بمنفصامة بهاجرات معراب قبل علي استخفته بروباغندا وزمته قبل علي استوسنه نمغصارو زصقم اجراتات نيرترا نمونجال زي تصوع اخيبتات عين برن نمغصارو كساب زسلچو مالتيو ሱዳንን በተደጋጋሚ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለምነዋል። የሱዳን ፖለቲካ እንዲስተካከል ከኢትዮጵያ ጋር ያላችሁን ወዳጅነት አስተካክሉ። ኤርትራ ለሶማሊያም ለኢትዮጵያም ሰላም ነቀርሳ የነበረውን ህወሓት አደብ ለማስገዛት የሰራችውን ስራ አንድ የሶማሊያን ሰላም ለመመለስ ፕሪንሲፕል የሆነ ወታደር በማሰልጠን የሰራችውን ስራ በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ ለመድገም የሄደችው ርቀት የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ አካባቢው ላይ የዞረ ገለልተኛ መርማሪ ቡድን በሙሉ ኤርትራ አንድም አሸባሪ አይደለም የጎረቤት ሀገራት ታጣቂ ቡድን እንኳን እንደማትረዳ አረጋግጠዋል። ታውት ሌላው ኤርትራ ለምስራቅ አፍሪካ ሰላም ነቀርሳ እንዳልሆነች በሯ የተከፈተ ቀን ታውቋል። ምዕራባውያኑ የያዙት የምስራቅ አፍሪካ መንግስታትን በሙሉ ፌልድ ስቴት ማድረግ ነው ሀገራቱን ልክ እንደ ሶማሊያ ነው። ሱዳን አሁን በየቀኑ በፖለቲካ ቀውስ ትናጣለች። እንዲሆን እንድትቀጥል ነው የሚፈልገው ሱዳን ምንም ጥያቄ የለው። ኢትዮጵያም ልክ እንደዛው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የተናገሯቸው ስጋቶች በሙሉ አሁን አስተጠወጡ። ይሄ ሁሉ ለምስራቅ አፍሪካ ሰላም ኤርትራ የከፈለችውን መስዋዕትነት የሚያሳይ ነው። ኢትዮጵያን ማዳን ይችላልች እስካሁን በከፈለችው መስዋዕትነት ከኢትዮጵያን ጋር ሆና ሶማሊያን ማትረፍ ይችላልች። ቢያንስ ፐርፐዝ የመርህ ሀገር መሆኗን አሳይታለች ኤርትራ። በዛ ሁሉ ግን የተወረወረባት የጦር ማአት የማዕቀብ ማአት ነጂም ሪሲችና ኮንግረስማን ብራድ ሸርማንን የመሳሰሉ ሰዎች በሚሰጧቸው አስተያየቶች የተነሳ እንዲህ አይነት ነገሮች እየተደረጉባት ነው። ይሄንን ሁሉ ነገር እየከፈለች ነው። ነገር ግን በምላሹ የምስራቅ አፍሪካ ህዝብ አሁን ኤርትራን እያወቀ ናብ ሱዳን ክንጓዓዝ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ንርጋአትን ሰላምን ህዝብን መንግስትን ሱዳን እንታይ ዘይገበረ ፖለቲካ ሱዳን ምእንቲ ክመዓራረን ክረግን ምስ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ዘይተዘለ ግርጭት በሰላም ክዕጾ ካብና ሃገራት ምትእታው ተጠንቀቁና በለ ዝካአሉ ዝገበረ መራሒዩ ንሱ ዘይተመስገነ ምን ይምኽመስገን ኤርትራ ንሶማሊያ ኢትዮጵያን ሱዳንን በሐፈሽኡ ንዘባቀርና አፍሪካን መሕማስ ዘንቀደ ጃንዳ ወያኔ አደብ ክገብር አመግባር ሓድነት ህዝብ ሱዳን ከይዝረግ ዝበለጽ ስራሕ ንስተጻወተ መንግስቲ ኤርትራ ምስጋና ካኹሕዶ አፖለቲካ ምብራቅ አፍሪካ ኣብቲ ከባቢ ብውልቂ ዝተጓዓዙ ሻራ ዘይነበሮም መርመርቲ ኤርትራ ኣይኮነንዶ ንጉጅለታት ግብረ ሽበራ ንጎረባብቲ ሃገራቱን ብዕጥቂ ከም ዘይትድግፍ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረጋጊጽዎ እዩ። ኤርትራ ከምቲ ሃገራት ምዕራብን መሻርክቶምን ዝብልዎ መንሽሮ ሃገራት ቀርኒ አፍሪካ ከም ዘይኮነት 2018 ንኩሉ ጋድ ገይርዎ እዩ። ኤርትራ ሳላ ብሱል መሪሕነታ ንተንኮላዊ ኣካይዳ ምዕራባውያን ከም ኣጻብዕቲ ኢዳ ትፈልጦ ከም ዝፍለጥ ድሌትን ተልእኾን ሃገራት ምዕራብ ሃገራት ቀርኒ አፍሪካ ዝጠፈሻ ዝዓነዋ መንግስታት አልቦ ኮይነን ከም ዝተርፋ ምግባር ጥራይ እዩ። ልክዕ ከም ሶማል እንሆ ሱዳን መዓልታዊ ትሕመሳላ ኢትዮጵያ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ክትጽመድ ድሌት ምዕራባውያን እዩ። አንቱም ሰባት ትማሊ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብቁልዕ ከጋጥም እናበለ ዝዘርዝሮ ስጋታት ሎሚ ኩሉ ተጋሂዱ አፋውፂው ክዝረብ ጀሚሩ ዘይክወሉ ወይ ፍጹም ዘይሕቡኡም ኮይኖም እዚ ኩሉ እምበኣር ኤርትራ ንምብራቅ አፍሪካ ዝኸፈለቶ ዋጋ ዘርኢ እዩ። ኤርትራ ንኢትዮጵያ ከተድሕና ክኢላ እያ። እዚ ድማ ብኸንቱ ዝተረኽበ ዘይኮነ ብዝኸፈለቶ ዋጋ ዝተረጋገጸ እዩ። ኤርትራ እንሆ ንሶማል ካብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ከተድሕና ክኢላ ኤርትራ ብዝወሓደ መትከላዊ ዕላማ ዝዓጠቐት ሃገር ምዃና ከተረጋገጽ ክኢላ ኤርትራ ነዚ ክውን ንምግባር ኣብ ልዕሊኣ ዝተወንጨፈ ፍላጻታት ኣብ ልዕሊኣ ዝተወሰነ መግለጽ ኣልቦ እገዳታት ኮታ ኣብ ልዕሊኣ እንታይ ዘይተፈጸመ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ዘይበሉ ክንደይ ክሲ ዘይመስረቱ ኤርትራ ነዚ ኩሉ ተጸሚማ ትሕልፎ ዘላ እቲ ዝሕጉስ ግን ህዝቢ ቀርኒ አፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ክርድኦ ዝኸኣለሉ እዋን እዩ። ኤርትራ ምን ያህል የመርህ ሀገር መሆኗን ምን ያህል ላለፉት 30 ዓመታትና 20 ዓመታት ሲነገርባት ሲነዛባት የነበረው ፕሮፓጋንዳ ሐሰት መሆኑን
አሁን ህዝብ እየተረዳ ነው የምስራቅ አፍሪካ ህዝቦች እየተረዱ ነው እየገባቸው መጥቷል ምን ያህል የመርህ መሪና ሀገረ መንግስት እንደሆነ ለምስራቅ አፍሪካ ሰላም የኤርትራ አስፈላጊነት እየተገነዘበ መጥቶ የከፈለችው መስዋዕትነት ውጤት ነው መነግራችሁ ከዛ በኋላ አፍሪካውያን ከዚህ በኋላ በተለይ ምስራቅ አፍሪካ ህዝቦች ከዚህ በኋላ በኤርትራ ላይ ያላቸው አመለካከት እየተቀየረ ስለሚመጣ በሂደቶች ኤርትራ የምስራቅ አፍሪካ በደህንነትና ሰላም ረገድ ተጽዕኖ ፈጣሪነቷ እየጨመረ ስለመምጣቱ ምንም ጥርጥር የለውም ይሄንን ልንዘነጋው የሚገባ ጉዳይ አይደለም ለማለት ነው ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ቀኑ ቀን ብሩክ እንዲሆንላችሁ ተመኘን ጤና ይስጥልን ኤርትራ ክሳብ ክንዴ መትከላዊትን ፍሉጥ ዕላማ ዝዓጥቀትን ሃገር ምዃና አረጋጊጸመለው እቲ ንዝሓለፈ 20-30 ዓመታት አንጻራ ዝንዛሕ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ክሳብ ክንዴ ሓሶት ምንባሩ ዝተረጋገጸሉ እዋኒና በፂሕና ዘለና ተራ ኤርትራ ንሰላም ሃገራት ቀርና አፍሪካ ኣብ ዝለዓለ ብርኸ ዝደየበሉ መድረኽ ተበፂሕሎ እዚ ንኣገዳስነትን ጸላውት ተራ ኤርትራ ንሰላምን ርግኣትን ቀርና አፍሪካ ኣብ ዕዳጋ ዘይኣቱ ሓቀኛን ካብ ጭቡጥ ፖለቲካዊ ክውንነት ዞባ ቀርና አፍሪካ ዝብገሰን ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ እዚ እቲ ኣብ 2022 ኣብ ቀርና አፍሪካ ዝተጋሃደ በአሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ክዕበጥ ዘይከኣለ ባዕሉ ኣፋውፂ ዝዛረብ ዘሎ ሓቅታት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ተማቲት ግራታ ማንታ ተሃራፊት በባሕራ ምድራ ሁሉ ዘለዋ ኮይንኪ ኣብዚ ሕግለ ይፈተንቲ ናሃይ ባሕርቲ ከና ኮይነ ኣነ ኸዓ ዘይደልዮ ዝደልክ ወሰድኩ ንዝብለኪ ሁሉ ኣነ ዝኣልክ ወሰድኩ ንዝብለኪ ሁሉ ኣነ ዝኣልክ زخبركم تخاتلتي مدبات دمص حفاش إيرترا منجست إيرترا أبوليتيكا قرنا أفريقيا بستخطلو حقنيان كوننتاون ميلا حدا كاب هاجرات معرابن أمريكان زورده ناي إجدان مسيطانن سقومتات كلته كاب تكالات ميديا معراب سمن كبرن إيرترا نمدوان استخايده حسور زمته سلسته نمنجست إيرترا كاب سلطانو آليخا آب إيرترا كوركور سرعات نمتكال بمنجردي جانداويان استفتنا أنواري تكبارات 4 نهاجرات قرن أفريقيا كاب إيرترا نتسيلكان أنصارا كنز سلفان مقبارن أبلعلي حاجرات قرن أفريقيا بهاجرات معراب مسكو طباوي حاجزن سب أورديتن كالأن بزتأساسره زتفت أمتغطي حموش سدما دمرنا يزخلون كالأن أمرقتن متكلاوي أكايدان منجست إيرترا زمس أولوطي كم زي هلو دقيمنا كنسمرلو ندلي أما خبركم تخاتلتي مرباتنا دقيمنا نخلكم تخاتلتن تساتفتن مربات دمص حفاش إيرترا روحوس بعل حدش عمتن كنيات لدتن الناتمننا نسنابت سلامة